Lagi ngapain? Aku tuh shopping piring, mama hukum aku di sini. Yang! Gak usah ikut macem-macem. Om Indro bilang katanya gue gila. Gini ya, dulu di Warkop DKI tuh, tahu kan? Warkop Dono, Kasino, itulah anggotanya. Om Indro selalu dikatain, gila lundro, gila lundro. Sebenarnya yang gila itu dia. Malah nyalain orang, gila lundra, gila lundra. Lu bayangin perasaan gue gimana? Dikatain gila sama orang gila. Do ba 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 do boo boo a boo ba do ba do boo boo ba do.